Sebilang petang jani selesai diang dusing idang pules. Ida mang peninggalan kena setade nengok kilo. Uli bok ne majalah duon bang 5 kanti betekan badis ne. Apa buin bang yang ni stade bakat hayalan. Yen selesai kekene milih yang tadi enggal suge. Suge ulian lebihan napokin pedang. Jam padas lemai maremade ning ngidang-ngidang. Ento masih ulian lebihan kia ngeluntung galang gulengi kal jemak buwe kel jangkutin ida pang ilong ranaya li uyang paling tensi ne duo mate ne kubel lantas limu masunde. Yen sangat kena-kenang tiang apa sing kuangan. Umama tingkat 2 mobil motor masih ada. Pantesan ilo tuse nyajak beli. Ilo nawang mekejang ento 2 gelah pisage. Nyakin je beli janji. Uli jani jamat makuli abang suge. Yen suge ngajak ilo selesai ke salon. Ilo luluran beli mari bonde ke bekulete kanti kedas putih ngeluntung galang gulengi kal jemak buwe ke jangkutin ida pang ilong ranaya li uyang paling tensi ne duon mate ne kubel lantas limu pulang.